Biyang Titaw. Lauro, rabi una yun. Adda ka pala ang dito'y terasa. Mama, Ay na, nagadayo manhun, tinakaiturungan ti matang mo. Imasidagak ta amangan ko nakno kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga dapat parparikutam. Madlawlaw unay iti panagsanay mo. Mama, pampanangkat lang dahil di Joy nga po ko yun. Oh, iho. Mailiwak una yan kankwanan. Jakon maara ko pa iti anak ko. Lauro. Kailiw ko dahil di Joy nga anak ko, Mama. Di ka unay agladlading it, anak ko. Nintun bigat maglang. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam dahil di Joy. Kaya't ko abakita ti best friend ti anak ko, Mama. Sige, sikat ni makam mo, iho. Tababayan ka ni Carla. Maap ti iliw ko iti dahil di Joy nga anak ko. Ipatpatig ko unay dahil di Joy, Mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti day di Joy agayim mo. Carla anak ko. Uwan nanang. Sa anak amaum-uma amang kit-kita itiladawan mi adwa. Nagpintas ti isem ti gayem ko iti day daladawan o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayo nyo apagpasyaran anak ko. Amuyo nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla anak ko. Masansan pa'y amatagdagay nap ko tigayam ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisam kanya. Kasta ka di anak ko. Nanang. Sayang lang. Tanasapa apin mo sa itigayam ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay anak ko. Ha? Jailugan da tata Lauro. Mabiit lang ha. Inaklukatan ti ridaw. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman na tata Lauro. Awan na nyaman na. At di mati para kan kasusan. Agyaman na, Clauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti warad ito'y balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rin ba nga pagdanagam? Awan mo tinti sabsabali ka na tayo. Laura. Kumusta kan, Carla? Nasaya at mo tata. Okay nga rod no kasta. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapod na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Wow! Nasirib ka gayam, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman na tata. Inmayat gayam? May kayo kumusta? Ken, adaw may ko ijaya ka na kayo. Ha? Anya day ta, Laura. Saan nga ta nakababain kan ka, Laura? Anya kumangit ipagbaynam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend day di Joy ng anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Huh? Palubusan na kumakanayon mo may diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababay ni ti kastoy nga ramigan. Maap ti iliw ko iti day di Joy. Amuyo.
Ni Carla nga anak mo, ti pangipapasak iti iliw ko, iti day di Joy nga anak ko, Susan. Isa mawatan na kuma. Kaya palubusan da kuma amang sarong kargada kayo. Iti anyaman nga oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lang ti balay ni para ken ka, Laura. Agyaman ako na, Susan. Agyaman na. Naimbag nga oras mo, Susan. Manang na nanay yun ay. Ni, si kamat gayam, Laura. Ala, sumrak ka. Agyaman na, Susan. Imayak. Daw may kukumadagasan ni Carla nga anak mo. No, okay lang ka. Kuha. Ngem no di mo palubusan, okay lang. Tamawatak matirik na kas may sangay na. Babae dyan anak mo. Ngem amo niya ako Diyos, Susan. Awan ti madi nga intensyon ko. Kuha. Ngem no kayat mo man, sumurot ka kada kami. Dua kayo kin ni Carla nga ikuyog ko iyan mo. Kaya't kung amin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na iti pagadalan da. Kaya't kalpasan day ta, mapantayo iti balay. Tapno makabanding yung mayat ni mama. Nakababain samot, Laura. Awan tirang ba nga pagbainam ko nakmat. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod tay di Joy nga anak ko. Iso adi ka ko magbabayin kanya, Susan. Pangasim. Sige. Si kang harod ti makaam mo, Laura. Agyaman ka, tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginanga umay diti balay. Awan anyaman na, Laura. Da kami ket di ati agyaman, tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta diti balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak na awanan ti sabsabali ka na tayo? Kitahin ni Carla. Kitahin na dagiti ladawan day di Joy, a best friend na. Kailiw na launa yan day di Joy nga anak mo, Laura. Kinapod mo na, sakbay amaturog. Mingmingmingan na pa'y anaimbag ti ladawan da ato. Amom Susan. Panagrik na. Kasla saan pa'y anapay day di anak ko na makititak ti anak mo. Isa pang asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayan kang kuwana. Maup-up ti iliw ko di day di Joy ng anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takasi ti kanayon nga ibagati anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpat kayo kada kami. Nga oray na biit tayo pa'y laan nagaam mo. Amumi nga min anasaya at kayo. Iso nga si nagtirik nami kada kayo. Nala, ayaba mong danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin amangan. Apay dagito'y akwarta, Laura. Pagpunam ngag negosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito'y, Laura. Aramatam amin day ti bango na manegosyo. Laura, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak to makabayan. Diyak nagpabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita akwarta no iduldulin ko latan. Laura, Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayo, Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayo nga agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari store iti abay ti balayo, Susan. agyaman naklaunay, Laura. Naglawat ni maipatpatak der asari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidak para kada kayo nga agina. Anya? Wen, ad-adong tupay ti itulong ko kalpasan na maramid dayta asari-sari store, Susan. Ngam, Laura, kababainin unay kan ka. Adun tinaitulong mo kada kami nga agina. At dayta ka man na nakunak. Kas nakunakon,
Pakaragsakak ti tumulong kada kayo nga agina, iso nga awan nga rod ti rumbeng a pagbaynam. Lauro, Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mo't ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidak mo't dahito eh. Tanapatag kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basikla pa nagura yan. Agturpusak tun iti kolehiyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron, tata. Kat agyaman unay kada kayo. Tababa ni titulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo? Amang ano saan na ka One makaadan. day, right? Pasot ti panangipatid ko kan kadayta Iha. Kas gayem, tayo ni Joy nga anak ko. Tata, Uray na biit kayo lang naggayem iti Daddy Joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatid mo kan kuwana iti. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwana ka. impatid ko matiti husto na di Joy agayam ko, tata. Katkas kada kayo. Maup-up mo ti iliw ko kan kuana. Numakit kita kayo. Lauro, iho. At di bagangkan ka. Katsapay ko mata dinak gurguraan. Ha? Anya dayta? Amo madlaw anasingpot ni Susan nga ina ni Carla. Uwan mama. Talaga na singpot day jay. Kan madlaw anagagat. Amom kurso nadak man nga agbalin a manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya ka man. Agpada kayo anawaya. Apay no. No arma. Gusto ko ito pa rin tulog ni mga kanya. Ngamdi na lang. Abayat ti panaglabas ti Aldaw. Iniinot mo tayo na madevelop tirik ng telisusan. Apa yung tanakas to? Diyos ko. Nupod no nga ayat tayo to eh. Itid mo kanya ni Susan. Ngalusan mo yan. Aklunak, Diyos ko. Kat na niya man ti planong kanya. Iso ti masulat. Cho lên đi. No pagayatam ang mga sawak pa eh. Itid mo ti babae at talaga para kanya. Ngam no saanan. Maaklon ko, Diyos ko. agtugaw ka, Lauro. Agyaman ak, Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. Adang pala iji pagadalan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di kat. Sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagag. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti dispensar. Ken, di mo kumapanunutan na gonggong dawayak, ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawanan nak, Susan. Agayatakan ka, Susan. Anya. Kat nadapan na kay karik. Agyaman ak launay. Ken pakaragsak ak launay. Ang amnawan mat. No jak may kari. Aklo nagtigasat ko. Lauro. Ang hindi ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnama majak tupulo sa baliw. Agbalinak tulad na nasaya at kada kayo ganikan na.
Ulitak, Susan. Di mo ko mapanunutan agong gundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Ngamin, jakmat ninamnama dahito'y amariknak para kan ka. Ay ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. Saan? Diyak kaya anak ko. Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakkan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang. Aklo na, Carla anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatang Alaw? Tanakasingsing pa. Ken madlaw ang managayan. Ken kang ronaan ti amin. Amok ang maibilang nakakaspod nung anak na. Iso na lang ang ta. Taan niya, nanang. Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsyak adi na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Ha? Umawag man ni Tatang Alaw. Katsumbatan niyo ang mga napatatiba ka niya. Saan? Jakon entertainer. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang Mang Kanora. Ayun, Susan! Awatong dito asabaw! Papaytad ni Sir Lauraw. Apay asikatin ang tag-iti dayto asabong manong kanora. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimwari kibalay na si ka. Di naman nga rin kayo tagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko na Mang Kanora. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kanan na. Ta, nairanamad nga da pa ka kumiguma ka di balay may ita. Kan, nakapakasyon nga min ni di abroad ti na Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga asikasukan ko na Mang Kanora? Kasanaw, dua kami lang mo ti balay na. Kan, pasaray agawid ak mo ti di balay may Susan. Mabiit lang ang Mang Kanora. Agrubwatag. Kaya't ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng na may kaditi balay, Susan. Amangan no, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Kasaron ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduhan na iti balayo. Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagang. Susan, pasensya ka. Kalahat namin na ito ya panagsakit ko. Narbisan at namin hindi nakalabas nga aldaw. Si kantumot namin. Di ka nagananlan. O anya nga ita, agsakit ka. Susan, Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pang banyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. agyaman ak, Susan. O, kumusta ang tirik na, Lauro? Mayat mo't basigan, Susan. Agyaman ak launay kan ka. O, at iti ka ng aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko mangan. Pilitan timangan. Di mo ipalubos nga kapsot ka. Si kamot lat madaksan. Sige, Kaaway. Mga nakon. Kate. Hindi ka kat agunget, Susan. Maaramid mo pa hilati umisam. Agsaksakit ka lang arutan. Abay, may parit ka diti umisam. May parit ka diti umisam na urek saksakita. Saan? Matlagaya.
Makaisa maklain. Han betul Kaputanda kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Hoy, italaang dayto ya. Maasyanak ngamin kan ka. Iso ngay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmetlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rodan ano agawid ka, Susan. Anya? Kay kaya't kung tagsakit, tanda kalata mga sikaso kanya. Loko. Congratulations, Carla Iha! Agyaman ang Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos kan, babaan titulong ni Tatam Alauro. Wananang. Isong agyaman akmanan kada kayo, Tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti pa nagturpos mo niha. Ay, ay. Oh, Lauro. Kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang amin Daddy Joy ang anak ko. Siguro, no si Bibiyag Bay Daddy Nhiều Joy lắm. ang anak ko. Hoàng bái tấn. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, Tata. Ikarik adi kay tumaybayan iti panaglakayo. Takate, Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. takate. Agyaman na. Carla Iha. Oh. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Katpasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nga datdato nagkan ka. Awan ka dia talaga ti Patip. namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Babad. Ano ba? Nabayagan nga inlimlimot ko ti panagayat ko kan ka. Banday. Iso na lang ta. Rửa. Đi rửa. Mabaina. Ngamin, Đó. nakurapayaklaan. Sa anak Di abak rupay ko na, eh. kakaskan ka. Mabalin ka di Susan. Di mo saan basta. Mày có Tauran nổi. niya pati kasasahag may tibiyag. Ay ayatan ka lang ta Susan. Lauro, I love you. Susan. I love you to. Lauro, Agyaman ak. Nauray kumatlangin ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anya ba'y lang arudar aramidan Kawin. nyo nga. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Simangpat kayon manipot abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Iso ang nagawid Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lakungan, na makaaramid kay paidagbalin nga po ko. Mama! Si Mangpat kayo matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos palasang Kaya ko. mo doon, ay Anong turi. tinak manawagan iti madam? Lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga po ko. ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko nam ba't kanyakon? Agyaman ak unay kada kayo. Mama, ngamin, uray na kurapay kami Thôi, na. cậu trang ai bê. Awaten da kami iti pamilyayo. Này. Sana problema dahil tasusan. Tinapadag. Naragsak kayo iti anak ko. Kasanang itan, Mama. Bê xuống cân dơ. Tulagan tayo ka din di pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure! Di yun ibaybayag pa iho.
Nakaragrag sa kaksusan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla, ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo, Mat. Papa, Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti idadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, nay. Diyos ko. tay ko na dangarudan, iti anyaman abagyo adumtang iti biyag tayo, no kumpet ka iti namarswa, at dantulat tagibus na, kat masukatan iti ragsak, gantal na. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti part 2 ti drama anapauluan. Iti maudi ang daway. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao. Hello, at di manan ti pagayam yung mga kabkablao kada kayo. Iti naragsak nga oras yung amin nga awan labas. Thank you. Iti kanayo nakadayo amang suporta ka mang buya po nagdengdengeg. Iti amin nga uploads tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayo pa'y biit ni Vivian Voluntario, Noel Rey, Alcatlino Mayas, kani Martina de la Cruz. Hello kada kayo amin. Intay nga ro dandanggan ti episode 201, wano part 2. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Umay ka na. Itulog ka nga agawid. Dita. Hoy! Dinak panawa na! Tatang! Bay-bayan ni Nana Madonna. Di may kaskaso. Intakid din. Wan tatang! Aglablabas ka na, Donna. Madiaya di naramid ko. Nudinak ko may nulbudan. Jak kumanapan ijay. Inik kami ti kwarta ti anak mo. 500 lang tinayawat hukon ko na. Gapo tatanggal mo kat nga rod amin ang masusuldo. Ulbod kakit di. Obligasyon ko dyan ako, Donna. Sa anak mo't nagkukurang ka nga. No pang panunutin, sobra-sobra ti sweldo para kadatado. Ngem no apay nga imutam ti anak ko. Sikati nakabasol. Iso nga ganos ka. Noan niya dagita ramidakan ka. Amok dayta. Amok apapapasan nak. Ngem ibagakan ka. Di mo ko mairaman ti anak ko. Tawan basol na. Pangaasim, ingkakitaan ni Gretel. Apay, anya tinapasamakan ko na. Imawag kanyak idirabi. Imbaga na tinapasama kadakwada kinidona. Kasta unay tisang sangit na. Inayayok kat ko na amaturugan. Ngam itay agsapang aging gaita. Diyak makuntak. Anya? Pangaasim, Greg. Ingkakitaan ti anak ta. Talaga madanagan akon. O sige, agandar tayo makititrabaho. Inak kita ni Gretel. Agyaman na, Greg. Sige nga, Robin. Agrubuat ako. Sige, bye. Diyos ko, tarabayam ko man ti anak ko. Pakawanan na. Kaputa may ramraman pa yan ti anak ko. Siya pinagpasol. Saan arong bangag sa gabat ti anak ko kapoy tinagpasolan. Anak, bumangon ka, tambangan ka, Nuan. Ay, jakmut mapakadan, Greg. Di na kaya ti bumangon. Kanayon nga agsagait. Anak ko, sorry. No, apay akas ti pagdaldalanan ita. Ipat patag ka unay. Iso abantayan ka, Nuan. Ala, bumangon ka nga rin tamangan kawan. Kaya't mo tamapantag pa siya. Agor ka, nabara ka anak ko. Ay nahuwan, saan mo't nabara, hindi kalman ka. O sige,
Ipan ka di ospital, anak ko. Anya tinapasama kini Gretel, Greg. Tamtamingan pa lang ti doktor. Kaasi mati anak ko. Di ka madanagan. Adda ka mga sikasukan ko, anak. Diyak pa'y bayan ti anak ta. Agyaman ang Greg. Yung ikarigatak ti agawid. Barang palubusan dakdag iti amo. Nadamag ko ang nagawid ka nun ni Sheena, kabit mo ah. Sumardeng ka man. Maburburi-bura na kita. Iso adi mo sang kabalikas-tikas ta. Ta saan ko akabit ni Sheena. Mayat ti diskarte ti anak kayo. Nagkurri. Kat ita, one complete family kayo. Wow. Di nakwersahan nga agaramid iti banag adi mo magustuhan. O di aramidam, anya ko may ta. Nakasalita ko ni anak ta. Na-stress ni Gretel kapo iti panang sungat nito anakan ko na iya pagadalan ta. Iso anapukaw na tiganas na amangan iti manungal ta. Pasensya ka iti asawa ka. Saan ko ang mapakawan nito na? Nadadakas ang mapasamak iti anak ko, Greg. Awan basol ni Gretel kan ko na. Saan arumbang nga iramraman na agura? Ala, bayan. Takasalitak naman iti asawa. Saan? Amok apapapasan na. Gapo iti nagbasulan takan ko na. Ngam pinanunot na kumamay. Nga uray isukat at damat nagbasulan na kan ka. Anya dayta? Diyak umakayat nga ibagada ito. Tanagkariak kan ko na adyak ibagbagakan ka. Ah, Ngam aglablabasan ti asawang gapo itar aramitan na. Này, Uy, kinabukhay maawat. ay. adda panggapuan ni Dona nga agsakit tinakam na kadata. Ngam diyak kayat ti inaramid na iti anak ta. Sheena. Sakbay ang nagkalay sa kayo. Amunan amay sa alupas. Ah. Gaputa imbaga ti doktor day takan kwanan. Anya. Naibagak day ta. Gaputa kaskan ka. At damot palimad na. Mình phải nghe đây này. Nabayag ka launay di ospital. Thầy cả vật Adun chưa? sa unay tinagsaritaan nyo ijay kabit mo. Talaga nga ano. Anyat nagsaritaan nyo? Masapol ka di pa ilang ibagakan ka ti Vọt amin. vọt ra này. Awanan kayo kit di tibain. Lipliputan dakmanan! Paglablabas ka na. Ano ba? Anusak dagiti inararamid mo kanyak. Gapot ang nakabasol akit nga rod. Ngam di ka kumaglablas. Đúng sai nhá. Ketsi ka. Apay. Ti ko namjak am mo ti amin. Bao nhiêu? Chưa gần Awan ti đó palimad đâu. asaan amay butaktak dona. Greg, Nagulbot ka Kẻ kanyak. đi với nhau này. Inlimad mo ti kinapudno asaan ka ama ka anak. Với nhau này. Inalilaw na. Oh. Nasdao ka, tanaamwak ti palimad mo. ti awanan bain na Sheena. Amok! Iso din ang ibagay ti dayta. Wen! Kẻ đi là nhau này. Panawin mo't siguron. Tapno maamwak ti palimad mo. Laglagi pa. Sakbay anag din nata. Inawat ko ti kinataong. Nga ure adun alalaki ti naglabas iti biyag mo. Inawat ka lata, gapo tayo ayatan ka. Greg, Iso adi mo mat siguro mapabasol ni Sheena no apay ana ibaga na ti palimad mo. Gapo tayo raman mo ni Gretel, itiguram ka na kami. Kapailak nga awaten adi ka makaanak. Gapo ta saan mo anagayatan dayta. Ang nagilimad ka kanyak, Donna. talaga plano nga agawin da asawa kanya-kanya Sheena. Awan konsensyam. Ukam lang ang taasaman doon. Kilogram No cả. saan aga po iti inaramid mo 20 iti anak. kilogram gà. Dak kumamit ibutak-tak ti palimad. Traitor ka kiti. Aga-agaw iti asawa. Awan inagaw ko kan ka. Wan, nagbaso na. Siêu lắm á. Ngam aging galaang ijay. Nagbababoyak day jayan. Ti bunga ti basulyo ti agsagabay ti amin apan nusa. Gapoy ti naramid jo kanyak. Saan to ang Rồi giờ mapasamak bẩn lắm. day tado? Thế. Gapot awan basul ti anak ko. Nanang, ibagam ka ni tata nga uray sa anin nga umay dito'y balay. Diyak kayat adata tirason nga agsinada ka ni Nana Dona. Wow, Saan wow. anak?
Rumbang laang asarong karan na kati ama. Gapot ta pagrebangan na day takas ama. Oray ka dagito laang agundaway. Ngam, naimon ni Nana Dona. Sigurado nga agungat manan no maamon na tiyo umay ni tatang dito'y balay. Anak, bay ada kami iti amam, ti agsarita may papan iti day ti abanag. Sana bale, nooman nugot ka iti pangandang ko. Mayadayutan kadakwada no bilang laan. Sếp kinh. Ha? Ada pang panunot ka na Phải không? Quay cá. parang umanugot ka. Anya day tananang? Plano nga ilako to'y lote kan balay ta. Tao madayutan dito a lugar. Anya? Adan nakasagana agatangak a house and lot iti lugar a papananta. Kat agnegosyo iti Món báo rồi. Sige. Na kayo ti makaamo, Nanang. Talaga ka di asanan nga agbalik ti pangadlang iyo. Anak ko, Nasaysaya atan ti kastoy, tatang. Umadayo kamin kininanang. Tapno saan kayo agapag ni Nana Dona. nusak lang ti matulog. Jacket ako manaw kayo. Di kay madanagan. At damot video call. Nalakan to ti panaginawag ta. Sa bagay, anak. Ala, ano usang man? Sapay lang ko ma, tamawawatan ti sitwasyon tayo. Wen, tatang. Maawata. Papa naman nandun ha. Awan bibiyang mo. Inaldaw mo tinarumor ka. Basta sumangpet ka manipod trabaho, rumor ka. Kalpasan na, marabyan ka nga agawid. Tila papanamon. Awan nga rod bibiyang mo. Di ta ka malangan. Talaga sa palig dagparparek na kanyak. Sabihin mo ta talaga ti papapanan ni Donna. Ken apay akilata nagbalig ti panakilangan na kanyak. Kaslasanin nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak ah. Sa bali dagparparik na kanyak. Agsapa maggayaman. Awan ni Donna iti dami. Saan nga ta si Magpati di Rabi? Wala, nasa pabintangan na ka. Saan pa nakasilaw dito yung kusina? Awagat man tangan ni Donna. Dahita, nagririgan. Hello? Ay natin masapong mo ito asawa? Sino ka? Siyang ti asawa ni Donna. Sorry nga langan ha. Tadi na kan sangputan ti asawa. Anya, kasaritak ti asawa. Mga asim! Hello, Greg. Di mo nurayan di panagawid ko. Tadi kan sangputan. Naglinipatan. Ta saan ka nga yayatan? Donna, anya ka din dahito nga aramidan. Saan ka nga rudan nga yayatan? Nagsinubyan kami tisigo da nobyo. Nagkasarta. Ura na nagkasarta. Tadi ka nga rudan yayatan. Ni Bill Moore ta yayatan. Bye. Hello? Donna! Oh, tagiti awan ang pain. Kumusta kayo, tatang? Kastoy, anak, may liliw latakin ka. Mano atawan tinaglabas. Agam saan ka pala nagaw-awid dito tayo. Makumi-kumak ngamin iti panagadal po, tatang. Ala, sasayatem nga ti agad, Alwan. Wen, tatang. Kat, kumusta kayo matan kay Nana Dona ngay? Sininaan na ko ni Nana Madonna. Simurot iti sa bali alalaki anak ko. Đưa lên. Ê. Anya? Isungag may sa akon dito Nanang, apay nuurmusan yun ti amin kada kayo kan ni tatang. Ha? Ni, anya ka din day nga ibagbaga manak ko. Wen, nanang. Total, nabayag mo't kaya man ang nagsinadak ni Nana Dona. Anak, saan ang mabalin? Ngamin, nagkasarda. Ha? Iso asaan ang mabalin ti pampanunod naman ako. Ay, sayang nga rod. Ano kasta, Nana? Amom, Vilmore. Nakaragragsakak no si Katikaduak. Puro siyak, Donna. Isong ipapasta ti agkuyog. Pasyaran dami na kaya tapa pa na.
Ala, inta nga ro naglangoyan. O sige, agpapastang aglangoy dito bye-bye. Ag happy ta. Malmalmas nito na. Aglangoy ang mamasidagit eh na. Ha? Nagdadakila mo yun. Dora! Sanay no tayo mo! Ang batadagit sa kakit. Diyan makakuti. Malmas ako na. Tulong! Tulong! Ang kasawa siguro sa Siguro kita mas kasi daw. Oh, salamat siya, pre. Dali di pulis. Matay na nilas. Ay, nataya, hindi doon na kanti kabit na. Nabuya mo ititibi, anak kao. Uwanta na. Ay, oo na yan, dayjay. Tanagin dan dalaki, di mo anatayain. Uwan nga rada. Kaasi naman. Kablawan ka, anak ko. Nakagraduar ka niti koleyo. Agyaman nak tatang. Saan ka ang nagliway ng suporta kanya? Ure adayo kay tidan nami kaninanang. Kasla kadwada ka kanayon. Ngamin, di nak binaybayan. Kaputo ipatpatag ko na, anak ko. Ipatpatag ka matatang. Kat agyaman nak, tapinatgam tikid daw ni nanang asikati mangimarcha kanya. Unay ka to, anak ko na yan. O, Sina, di ka matmatagtagari kita. Agsaw kami ta. Ik-ikan kayo nga rod itigon daway yung agsarita nga agam ha. Ala, inta agpicturan tatang. Nanang, kamaudyanan na. Makapicture tayo na tando. Kompleto tayo iti may saladawan. Ha? Tatang, nanang, itataadan trabaho. Siyak mo't ti makaamamang suporta kada kayo. Kabalak pa iti agtrabaho, anak ko. Tanapig sa apay. Agtrabaho, aginggat kabalak. Wan mat ngamin anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tanapigsa kami pailaan. Tatang, nanang, adaman damagag kada kayo. Anya tayo ta. Awan ka din riknayo iti tunggal maysa. Ha? Agpada kayon anawaya. Natayan day di nana dona. Saan mo't anak kinobnobyo ni nanang? Manipod impas na inak. Iso nga amangan mo si kalat tatilab ni nanang, tatang. Anya? Oy Gretel ha, saan man at tila ibagbagam mo tanak ko. Talaga lang amin nga imbukbuk ko ti atensyon ko kan ka. Iso adya ako nakiasawa. Sika talaga. Amini. Ay, inak man lagluton. Tilang tumot nga min ibagbagam, anak ko. Anya ngay. Nagpasugnod sandya inam. Surutan niyo, tatang. Nakayat na lati maayayo day chay. Kat nakayat ti kayat na amang ayayo kan kuana. Anya? Sina, tulungan kan nga agluto. Ay, saanan? Agtugaw ka na ang ijay salas. Tasya akong ti makaamog iti kusina. Tulungan kan naman. Hindi ka mam ti imak, Gret. Pay suntan tim pagatianak ta. Tutal, pudno matanawayatan adwa. Ayayatin ka, Sina. Ala, diyan ko nagpakipot may. Taadan edad na ngagpatpada. Isuawan man lang. Agyaman ak, Sina. Diyan ilibak, Greg. Nabayagan nga da pa ng gusto kan ka. Ngamli na blabanak data. Dadakit nga rudan asawa. Iso nga itatagpadatan anaway ha. Gundaway kumantan ang mga klon kan. Diyak may ladawan di kinaragsa ko, Sina. Kat tulagan tangan rudan ati pa nagkalaysata. Amangan mo makaisang buta pa iti kabsat ni Sina. Anya, ay susika talaga. Tuti! Adeta!
Lalaan kayo ni Tiladawan, tatang. Nanang. Nagmeta kita ang tila nga yung agin narakop. Kwa. Hala, agin narakop kayo manan. Talaan kayo manan itiladawan. Anya. Awan perpekto a tao. Tunggal parswa adalat ta pagkapuyan na amang itundaken kwa na iti panagbasol. Nga masapul asulitan tayo ti panagbidot tayo, babaan ti panagkidaw iti pamakawan, iti pada a tao, kan kang runaan ni Apo Diyos. Kat baliwan tayo ti madi nga aramid tayo. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo di YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. God bless kada kayo. Amin. Biyag. Di tao. Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo na panangururay yo, iti uploads to ipagayam yo. Kati tagundaway, may sagot kada kayo, wano manggaganyo ti may kadwa paset, wano part 2, ti pakasaritaan, ana pauluan. Dagiti ulila, nga agayam. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Sa'yo ka, tao mo I ay love you, Virgie. kate kong Janos, inarakot na ko. Sorry, Han. Ngam Japon magawitan tirik na ka. Ay, eton ka, Virgie. Saan, Janos? Ah. Sorry. Ngamjak kaya't amailawan ta. Sapay ko matasaan aday tati pangguraam kanya, Janos. Okay. Ladingitan. Ngam nagpailuyo sa Ay mo, kutinita. kay may pitik na. Lapia, nakitam di nakita. Anya man ang tinakita malaklakayan. At damot nakakutsay, anang itulod kin ni Berje aburderta. Kat anya kumaita. Umampang samot tanda di aburderta. At damat kun ditulod kin kuanan, kat nakakutsipay. Agtal na ka. Inton kwan mangagda ka. Nubyo na nga tanday jay. Asawain dan samutan ni Borjay. Kenbak nang nga tadya mga asawa. Ay, barupay nga tanday jay. Amangan no da mo asawa na. Amangan no kabit lang mo ni Borjay. Ay, nakado ka manin ako nakato. Na, Day takot nga min, ti paglaingam. No da makita, tila pagturturungan ti panunot mo. Advance unay nga min, ti panunot mo kat. Sapay pasig a negatibo dagiti ibagpagam. kahit basulay at agdamag. Agdamdamag aklang may. Ay na, saan ka nga agdamdamag? Agpugpugto ka. Ik-ikam iti dakas akay papanan dagiti amin a makitam. Nang rona no may papan ka dagiti babalasang aborderta. Kauray si kamag. Nagsasaw ka, kaslawan, ti pakapapalawam. Ha? Apay na saya at ayamit teraramidam. No may papanan ka dagijay a babae, agpudot kan. Espesyal nga min dagijay a babae kin kakay. Saan mo mo't akap kapin ano dagijay? Ipakat mo manan ti kinaman naging bubukod mo, Kato. Na, Kakaasyak dagijay ababalasang. Tamaasyanak iti kasasaad da. Awan ti kabagyan da ditoy. Kasla di mo amo ti pakasaritaan ti biyagda mo. rumorak. Papanamanan. Indak agpangay. Di ka manan agbartag, Kato, ah? Hindi ah. Ay, unay lakit din na itang asawa. No kaano alimbakay, isumot ti panagbalin na nga er-er. Saan mo't asigod akas tiyay? Ay, sakit ti ulo. Oy, laulat. Hello, Virgie. Hello, Ivy, friend. Ayan mon, grabein. Di ka kadipay agawid. Ay, sorry. Jackmot na i-text nga agpayson. Anda gayam dito internet shop. Anda research ko dito eh. Ha? Kasta aya,
Sige, anyang oras nga gawid ka. Harabihin to siguro, friend. Past 9 siguro. Mabisinan ka ditan, friend. Saan? Nagmerienda kita eh. Okay nga Rod. Rumor kami ita kini Janos. Makilugan kanton nga agawin. Apag iso amalpas kanto matan. Okay. Ag-text sakto nga ron manalpasa kon. Siya. Oh, adtoy han. Ni, api da ito eh. Nangitik out akong para itigayam mo. Anya, agyaman na ka. Kasi mo tigayam mo. Oh, anya, mapantan? Janos, na-text ko matan tigayam ko. Dagasan ta iti internet shop nga ayan na. Ay, hagyamanak. Na safety pagtaksik nga agawid. Ivy, friend. Aywan, isa ni Janos. Han, ni Ivy. Tipat-pat ka ko na yagayam ko. Hi. Hello, bayaw. Ah? Bayaw? Una, takas lakabsat ko ni Virgie. Iso bayaw ko nakon kan ka. Anyan. Narabak gayam to igayam mo han. Ay na, iruwa mo tibagim dito gayam ko. Tatalaga akasta na. Akong white. Good morning, pare. Oh, kastamet pare. Ayun gayam, pare. Sapsapulan na kanibus ito eh. Paddan sa ibaganakan ka. Kasta? Mapankantun, iti opisina na. Wen pare. Apag iso. Ado, ti papirma ka ni boss ita. Ayun, pare. Nakitak di inyaplod mo. Asino di may sakadwayo a babae? Ni Ivy. Tigayim tinubyak da jay pare. Ha? Iso ka di day jay tibagbagam a best friend ni Virgin. Wen. Kinapudno na. Idilakal man ana amok iti personal ni Ivy. Nagpintas madgayam, pare. Ang padadaan na pintas itinobang. Pare, mabalin. Ti? Di agpapansing, ijay gayam tinobang. Yung amunak man mat. Loko. Timing mo ta. Saan kami pa'y unay a close? Bayam. Ano makasiningad kon. Isunton ti panangyam amoken ka. Tanong ita. Ay sos, mabahinak pa'y mo ta. Iso a timing. Friend, bilibak matititipom iti may sa alalaki ah. Oh, apay ka di manan, Ivy. Mabalinan. Ti, Ni Janos ah. Mabalinan aparakan ka, friend. Pasadun. anya. Pogi lang arudan. Matchupay. Madlaw nga agjijim ni Janos. Sexy body nga minkat. Wan, mamindwa ka no amapan ijay Jim ni Janos. Kan siyempre, gid-gid tanan nan iti diet. Isumot lagayam ah. Ay, isumot la saan nga agsidaunay iti karne. Natang titinira na. One friend, talaga a vegetarian ni Janos. Mayat nga ron. Manmano ti lalaki akasta, friend. Day tangarad kinadlaw ko kini Janos, Ivy. Disiplinado iti bagina. Mapili laang dagiti ipapaunag na. Health conscious nga ron. Ano kasta? Imbagamon, friend. Lukasta. Puno nga adan nobyo, jagayo mo, Ivy. Wala na. Ay napasensya kan balasang ko. Tila pakibibi ang akbatan. Ang concern naklaang ngamin kada kayo. Tasaan kayo nasabsabali kanyak. Taga ano nga, iday di anobyo na balasang ko. Pada nakadimot lang agisursuro tinobyo na. Saan na na? Pribado akumpanya tayan na. Sa bagay, nahustuan mo din iti edad. Agpada kayo ang nahustuan iti tawan. Agad-adal ka pa'y laang magbalasang ko. Wen nga rod nana. Masapul ang makaturpo sa kiti panagadal ko. Ipasdak mo kit diti agadal. Tuladom di gayim mo. Asala na kinobyon, iti nakalpasan iti panagadal na. Kun, nakastrakan iti trabaho na. Wen nana. Day tangarot ti pagbili bakit ikayim ko.
takinapudno na. Nabayag ang nagaran day di alalaki kan kuana. Agad-adal pa'y laidi na. Ita lang nga inaklong na. Wen na. Naanos mat nga ron day ti alalaki balasan ko. Wen nga ron. Barang di nang tulok kung ti kayam ko Among, da kayo itigayim mo ti mapampanunot ko no datuma. Ha? Apay na. Kasanon tungatan no makiasawa kayon ton nga agpadpada. Kapilitan nga agsina kayon ton. Ay, sapay ko maato din tumapasamak day tanana. Ngam posible ang mapasamak ti kasta, Ivy. Malaksid nogbakbakat kayo abalasang ijay gayom mo. Nana, Siyempre, no makiasawa kanton, yawid na kan ti mga asawa kan ka. Kastamot kin ni Virgie. jak amo ti sungbat ko iti day tanana. Basta ti amo, saan kami nga agsina iti gayam ko? Hello, Han. Oh, hello, honey. Umayak di ita. At ginatang ko pang rabyan tayo. Saan ka nga gluto? Ha? O sige, sikat di makaam mo. Han. Oh, apay? Anya nga oras nga umay ka? Ita na. Honey, favor, please. Oh, ate pagatang mo? Awan. Dagasam la kuman ni Ivy iti pagadalan da. Dismissal na ngamin ita nga orasan. Kasta ya. Sige, awagang mga rudhan. Ibagam taurayan na kiti pagadalan da. Okay, Han. Agyaman, ha? Urayak ka no dito ni Janus. Kung natigayam ko. Ay, Deji gayaman. Wen Janus! Naibagan ni Virgia kastoy nga oras ti dismissal mo. Wen, ala, nakababainan. Sinukunak pa yan. Wen, tamapanak mo't lang amin iji boarding house yo. At ginatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out ang iti restaurant. Agsasango tayo nga ag-dinner. Ha? Ne, apa yan, Janus? Agloko mo tilugan ko, Navy. Ha? Adagay mo auto shop dita. Ay, naimbaglakit din. Ta dito iti nakadadailan to ilugan ko. Ay, pasensya ka, Navy, Mabit lang. Mapanak bit dita talyer. Mangkita, no adda maayabak amang repair iti lugan ko. Ay na, pasensya ka, Navy. Napasubo ka na nagnag na. Ay, Nairana mo ta nagpalya ti lugan. Bad trip na dya lugan. okay lang. Anya nga rod. Amangan no kayat nanti masukatan. Kumangarod, hanggang mawan pa yung budget. Dito yun ti pagurayan tayo ti taxi. Okay, Janus. Ay! Tibag ko! Tiyawanan ba yung namanipdot? Ulay nak dito! Hoy! Janus! Maganag ka! Ato yung tibag mo, Ivy. No, kasta, nakamatam day dyan manipdot. Kapag isungat na nakita ka, pulis. Iso nagpatulong nga kadakwada. Ay na, makapadanag, Mad. Di mo lang kuman ka ng kamat, itay. Nakabutbutang. Amang ano si kapay ti may sagmak. Agrawang bagi dyan at tao. No dita ikan ida iti pagnakmanda. Kanayunan dan. Iso arumbang lang tinaramit ko. Ay, Pare, papanan nyo. Ay. Kaya magmag na kayo. Nasayata nakita na ka, Jade. Ay, magdadahal nga tilugan ko. Kas na kayo. Ano, lumugan kayo. Naitulog kayo. Papanan nyo kayo. Ay, ijay man boarding house da, Ivy. Jade. Sige. Umay kayo nga dun. Virgiani, ada kadwa mi asim mangpat. Katrabahwak ni Jade. Hello, Virgie. Hello. Agyaman tenlugan mo dagito'y dua. Ang niya, Yo lang chihuahua. Batte hete Napinta wang sa baitan gayam na. ka talaga tinobya ti gayam ko. Ha? Kastamat tantoy gayam mo ani Ivy. Pangada kayo pintas. Thank you. Ala, agsasango tayo namang rabi. Sanganin bro. Agawidak man tan. Tagdaw pa'y aramidak iya balay. Agyaman aklangan.
Hello, Ivy. Ayan mon. Maluman, friend. Friend, awan paglugaan ng agawid. Mabalin ka di adagasan ng manan ni Janos. Idagas na kita boarding house ta. Ah? O sige, mabiit lang ang tawag at tinobyo. Rabiin. Awan pa'y lang ang dagiti do. Ay, makapadanag mo't dagiti ado. Numuna kadyak makontak dagiti cellphone da. Pamangangkit din nung nakasalaw namanin iti managdakdakas. Ay, sapay na kumatasaan ako. Okay, Jo. At na nagsardang alugan iti batong. Isuda siguro dagita. Ivy, ape anarabyan ka. Kaya ni Janos. Kwa, ay, nagtaksi ako na nagawid. Nadadail man ng tilugan na. Này, tròn con thật Nagbati ni to, Janos si bắt Joe đi siya. cái chú hầu con này. Bambantayan na tilugan na matartarimaan, friend. Ha? Chú hầu này. Ay na, naimbag man, taadda pa ilang open a shop iti kasting oras. Kwa, 24 hours samot na dyan shop. Sige, tagsukatak biit, friend. Ituloy mo di maturog. Kinapudno na sa anak pa'y ang naturog. Inururay ka. Ay, kasta ka di. Ay, pasensya kan, friend, ha? Ay, naturog ako malatan, Ay, kasano ang makaturog ak nagdanda nagakmat, Ivy. Di kay makontak ni Janos. Ay, sorry, friend. Mà Na-empty battery namin ti cellphone ko. Kahit ni Janos. Có thật to. Talaga ka di anak ka off ti cellphone na. Tsaka mo, nung kasla na ibaga na empty battery matlaan. Kasta ka di. Ala, maturog tan, friend. Sige, ang mangan ka pa'y Ay, sanan, nabsuga. Nagmerienda ak ngamin itay iti pagadalan. Hello, Janos. Hello, Virgin honey. Adaw ti Mino Sabado. Kadwak dali di Cả katawa ko. tế ta nuôi cái chú Itrit đó. na kang tiyakin ko kay Tế Tukupan. ta ra mà nuôi Sumur ka? bắt À, ka dùng ay, nhỏ về bảo At damat na ira na a seminar ko iti day tanga ay daw, honey. Nuôi về ruộng á đấy, Basta cành đồng đi. này. Pasensya ka na niya. Cành đồng á. Maawata. Amok ang maawatan na, honey. Wen. Là thơ của Sige, học Ron. đơn á này. Kay tuloy ko kay kararamidan. Bye. Cành Bye, đồng á. honey. Di, kasano itan, pare? No saan asumurot ni Virgie? Sigurado nga rod asaan mo't ang makasurot ni Ivy iti outing. Mabalin, pare. Oh, anyat kaya't masawan. Di, awisan ni Ivy. Awan mo't klase ni Ivy iti Sabado. Mabainak sa, pare. Bayan, siya timangibaga. Awisak para kan ka. Oh, sige man nga rod, Rồi pare. bắt con con cá Pangarang to. ijay ton, ti pangaklunan na kanya. Bắt À. con to chú No hầu ấy. aklunan nak ni Ivy. Aglo atak, Rồi pare. xem không? Anya? Wen, pare. Agpadan anapintas dagiti nobya tano ka. Alala, di ka pa lamang namnama. Tanasak-sakit ti mapaay, pare. Laglagi pa. Agar-aram ka pa ilagan kwa na. Không cả nhà ngoài ô Hương ơi. Nhà ngoài. Okay, papagayam, padaanan ni ti sumarunong nga upload ti part 3, wano pagibusan ti pakasaritaan, ana pauluan, dagiti ulila, Này, nga ô tô agaya, đây. dito'y drama tayo, biyang, ti Ô tao. tô ngồi xem không? Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo. Amen.